leitung mun tom toma Zomi nu le pa u le naw akwama peu dammo chi in ZNTV Kaalsim Thuthak Taangkona live program panina ongwa keking ke kaminlia ongboi hi tuni no kha November somle kwa tuni le somni le thum nipini Sunday kong tangko ding ka kha sung thupyang Thulu somle get Kihel ding hi Zara US again Biden called periodic premium kidong kikta US kamsung Zomi te si na vai a khatle khatluang ki pham theina ding yimna to akiput kya Zara US again Biden called sum periodic premium kidong kikta chi thu Zara US again vai tanupi pu nun pi tungpan ki zahi hisum don na to kisai November somle guk tu ni la somle thumni pan December somle guk tu ni la somle thumni khakhasung hiding a October khasung again vai lut thak te a hi le tu tung sum don pyak ko nai lo hi don gik sum pyak za ding a hi le kum somni la khat le atung sia mi khat dollar som thum le nga nu pa kop khat dollar somli nu pa kop khat le ta khat dollar somli nu pa kop khat le ta ni dollar somli le nga nu pa kop khat le ta thum dollar som nga nu pa kop khat le ta li dollar som nga le nga nu pa kop khat le ta nga dollar som guk nu pa kop khat le ta guk dollar som guk le nga nu pa kop khat le ta sagi dollar som sagi hiding hi angena bangin nom na logo Zomi in kwan gen bai tanu te kyang a amau chang tan hun sung in na pyak chat na dingun US kambupa ZIUS again vai lut pomi hempel kong the saku hi sada US again vai akiput zo kum som sungin US kamsung Zomi te sungpan ongnusia isangam lai Zomi mal zani le som thum le guk te luang pham na in dollar teng som le teng kwa le tu som thum le tu sagi le zali US dollar million thum dek tak ki pe khezo a hi man in US kam Zomi te imapan khop the na to pi in man phama ma hi Zomi charity concert omding Zara USA board of director te tukim na to akivai hom Manipura Joswan dong tuak te hu na ding in USA gam Tennessee state Nashville kopia hongtung ding November somni langa ni ta nai sigi pan nai kwa hun changin agape mission church AMC biakina to pi le na satakin ki boarding hi to mun a sumle pai be kilo thu le lama ma to isangam te ipan pi na kilak khiding hi to ending zin mang pi teng a hi le khatna Reverend Dr. Pau Khallian ni na Reverend Dr. Neng Swan Thang Pai Pi tumna mung boy ne guk chi tang hiding hi la sa ding teng khatna mung boy ne guk ni na moi byak lian tumna pal nu lina siam no nga na sian hoi guk na khai no sagina ilai sung music khai lek band media let music akisamte ahu ding in Atlanta pan pu khwata zero band te le pu Jacob mungta te jong Kihel ding chi thu ki za hi intax sam ding in ZITN makai te vai camp mon na to kya phi biakin be khilo in asunga om vanjat the camp phataka Hong Kong AMC popi te tung lungdam iko khol hi aphola omten amuna thapya in mundanga omten online pan sumle paile view to thap chan ni Zara USA music committee in Hongtung ding December somle guk chang Atlanta khopia jong bo som ke ka khopi tom tom a jong ahunjui in bo to dingel na kine a hi man in mi pi ten thapya in la siam te le music siam ten mi pi dong tok ta ding in kipum piak na to ma pangkhom cha ding in kongjon u hi chi in Zara USA music committee I tang in Pu Thomas tuang in ZNTV tung a tu ong puaki Zogam tangwa te in gamwan na ni koi koi Zogam tonjang khopi bulphu Zogam tangwa te a hi ZRA Eastern Command te in tonjang gamwa ma om khotom tom a jin koi koi in khosung hausa upa khonu hopa te le khangno te kimu pi in Zogam ga kap te tuplengim na gen channa vane koi koi the u a mi pi te khalum tom mama chi thu ki za hi to bana ahununin Zogam ga kap thak training zong ki nei to the a hi manin thanga wai ma ma hi ibyak pasianin Zogam ga kap te hongmakai sakin hongkem pisak nya ta hen lai helding sia sia ma kide Chekhabulpu NGO RPUF in kumni sung 2 years project a hunbit a lai helding kide kin hi pilna bangtan kisam ding hiam qualifications khatna tansom ongkin ding ni na kumsom gyat pan som thum ki ka thumna ko pau tel le manglai tel mi hiding mang pau siam hi le hoi pen lina kumni project a hi manin kumni khite accept no apply ule saukik na bo sak ding hi pangsem ding hiam khatna tunile somle kum bul in yanggong a teaching ten tan ka pa
ka ding a khwazin na bus van leng sap nekle don le hotel sap kisik ding hi ni na chikha RPUF based a lecturer sam ding hi thumna khasum pen kumpina semte a tung kipeding a apolam paina om le travel allowance om ding hi alung luten thukan chan na ding RPUF office chikha coordinator 0925-023-6923 pan in tu kiza in kidop trading hi. Autonomous status nga tulak na EM nawlak. Zogam lamka khopia Rayburn College in University Grant Commission pan in Manipur University to non lo in direct in UGC to kizop na ding phalna nga hi. Meitei ten tu tung boy na a nakpi takin result boy saku hi. Rayburn College ban National Assessment and Accreditation Council NAAC in B++ status apikin hi. Hipen India gambu pi a college hoi ate na ahi hi. Mizo Zirlai po General Headquarters in zong lungdam pi ma ahi man in lungdam pi na lai zong khaku hi. SAC camp ni bulu. November somnatum tunil somnatum ni in Chin State Phalam Township Theo Komoy camp le Rikodar SAC camp CNF CDF Zanyat CDF Huangoram le PDF ji thao toy ki pona te in SAC te camp ni la u hi hikido na a CNF le apo te mi kwa si in somni liam u a to aliam te champagne le aizo to a ki pwa hi to ban a civil mi khasi in ni liam hi SAC ga kap somni le tum te cha lui kantan in Mizoram police te tung a kya pu a Mizo police te in Assam rifle te tung a आपके को ही तोलका खतलिम लियम अहि मनिन champagne zato a kilum sakhi adang somle ni te India gam home minister zumpi lampan thupiak na to November somle ni in kogam le Mizo gam gi khwa khada hi na lan khwa a na lan helipad pan in helicopter to vyali non u a tamu a ga kap zumpi a vapwa ku hi tu tung ki do na hang in Rikodar le chawkom teng pan mi pi tu nga wa te Mizo gam champagne district a ga tai in lu u a atamzo zo Tar a gata u hi in LPS News in Gan hi. Manipur News Update Lakson na nge sok media. Manipur sunga zong Hamas migilo te dan lian meitei migilo te hongom ahi man in poima ma hi. ITLF te makai na to nasatakin November samna khat ni pan lamka khosunga le akim nai te a lungpho na kinei hi. Hi lungpho na bulpi pen in meitei te in chikzehel lo takin David Trakong tha sakna le Zomi numei ni bosia a tangwa kin khosung a wakpi na nuta te mo to sunga hing tanga meitei te in honga sakna chi te ke pan thu tuam case somni le kwa statement lungkim lo na himigilo te tung a tu rong thune kumpi ten amal lo na Zomi te mo na nei lo mo thu to hongki ma jaw na chi te ban a khau takin hi kong ne ru thu te ka ni sungin sep na mit mu om ke le Manipur state uk na noi a non lo in ko le ko ki uk na ka vai hom dingu hi chi in gen be lai hi gwa zuk na le khu hun vot lwan na hang in Manipur sunga sangam te in na satakin haksan na thwa ku hi Meitei thao toy ki pol na por khat unlawful associations in Tangko Tulak son na EM nawlak Ministry of Home Affairs Government of India in Meitei Extremist Organization thao toy ki pol na tampi RPF UNLF MPA PRE PAK KYKL RPF ASUK KCP Red Army Korkom te kum nga sunga ding in unlawful association gam upari pal sathi chi in November somnatum tunil somnatum ni in puang hi to meitei thau toy ki pol na People's Liberation Army PLA liandeu Telak a political frontal wing ahi Revolutionary People's Front RPF United National Liberation Front UNLF le athau toy pol u its armed wing Manipur People's Army MPA tu tungzo son te le meitei te ki kal boy na hanga aki phon tom Committee on Coordination Korkom te pen November somnatum tunil somnatum akipan kumnga sung unlawful associations upari pwa agam ta hitading u hi chi in India kumpi in thuswa bol u hi Leitung tu piang tom tu puak pu khom pau China President US ongho November somnali pan somnaguk sung USA gam St. Francisco Kopia ki bo APEC kichi Asia Pacific Economic Corporation makai te ki mu khopna a China President Xi Jinping zong Kihel a sumjon siam makai tampi to akimu khitte US President Joe Biden to zong atwamin ki mu a
China le US ki kargal vai thutuk te ki hom sonzel ding in ki thukim na ne u hi China gama mekang mi somni laguksi China gam khunglam Shanxi province su lilang khopisunga swang me hol company khat November som laguk tunne somni thumni in mekang a mi somni laguksi in somthum le gel liam hi chi in thunei te in tang ko khya u hi China le Asian gam nga ki pol in galdo kisinding China te makai na to ongtung ding November somni tunne somni thumnia kipan China gam Guangdong province a Cambodia Laos Malaysia Thailand le Vietnam gam te to nasatakin galdo kisin khopna kinading a mission minding in aman yawi 2023 chi in min ki voting hi chi in China thunei te in tang ko kya u hi Japan gam Buddhist biak na makai khatsi Japan gam a amin thangma ma soka gakai Buddhist makai luile amanot ma ki chamte daisaku ekadi kum som kwale nga in aten na in pan November somne gyat tunne somne thumni in leitung nu seta hi ama pen biak na lambe kilo in kilem na khanto na pil na lamle sumle pai zon na lamjong alam sangkhat hi chi in Prime Minister Fumio Kishida in Gan kya hi India gam a tunnel khat kichim India gam khunglam Uttarakhand state sunga war pilot a kilam thano lekho hom khat kichim in asunga na sem mi somli ok chep a hi man in India kumpi in khot khya zo ding a han cham lai tak a hi November somle gya tunne somle thumni in atung mo to khapna ding a ki samset vante tungkhin ta a November somle kwa tunne somle thumni ki panthei ta ding hi chi in rescue team ten ganu hi India gam a bas ki bung mi som tum laguksi India gam saklam Jammu district sunga November samlanga tunil samne thumni in bus mi som nga apwa khat ki bung in lamkhang pi za thum dong ki khu ka hi man in mi som thum laguksi in samlakwa nakliam u hi thu hangin PM Modi ada na thu pulak hi Israel Hamas update news tulak son na sia Joseph Kaipi Israel in Aishafa hospital sung operation abol nawa hospital e basement lane wai khan a Hamas te e galvan hon khat mukhya u hi tulai tak zato lum china te zato sung pan ki hep kya ding Israel in order pya a hi man in china zali le som nga te ki hem khizo hi ma le Miza la somni te pen poina ne chidam lo a hi man in ki hem zo nai lo u hi Ali Arab Hospital kim nai a Israel bomb khat na hangin misi dozen a simding bang lampi tunga om hi Israel Lebanon gam gi lama zong Hezbollah te to langni tuak ki kam na om hi Hezbollah te in Israel lam a rocket thapi somni ding lo nu a hi man in Israel in van lampan Lebanon gam sunga om aluminum factory kap zan sakpa u hi Hezbollah makai pa in Israel pen tu tadi in ga vai to ke sai ki ho the om lo ban a Gaza a mi pi na pang tampi asi na hang in ko lampan zong Israel pressure kapyak na u hi chi in Hezbollah makai Hashem Shafadeh in gen hi Gaza hospital director Muhammad Zakwet in Israel in zato sungpan ki hep ding chi Israel te order nia hi European Union in Gaza pen ga vai even kit te Hamas te in control te loading hi chi in gen a Gaza control ding khat back om hi to in Palestinian tunai te back a hi chi in European Union foreign Policy Chief Joseph Borrell le Palestinian Prime Minister Mohammed Shahid te in Friday ni joint statement ne u hi US kumping ya sakna to kizui in Gaza sunga fuel meitui aluza ding pen Israel war cabinet in nini kita chang in leader tengkhat le tu somni gallons tu somthumle tu sagi bek lu sak ding in tukim u hi South Gaza om Khan Younis city Israel bomb khat na hang in Palestinian mi somni legoksi hi chi in Wafa news agency in gan hi Brunei Indonesia le Malaysia gamte in Amalang in ceasefire om na ding le mimachi bang om no lo na ding in alungku na u pulaku hi Gaza Al-Shifa Hospital administrators in power om lo na hang in nawngyak swak chil a Kihel china somli sita hi chi in gen hi leitunga mi hapen Elon Musk in ama e ex Twitter tung a pro-Palestine line wal a hi from the river to the sea chi le decolonization chi kamal azang pelma e user account campaign din ko suspend hi European Commission in Twitter X tung a Israel Hamas ka vai to kisai in advertisement te khak tan phot u hi Hamas te mi mat nume kum samla kwa apha khat Israel ga kap te in Gaza Al-Shifa Hospital kim a alwang mu a hi man in ain kwan pi te in vui bol u hi
leitung kimona thuthak te thupuak pu en len pau FIFA World Cup 2026 FIFA World Cup ading in leitung kam tom ten ama mun chat a qualifying match na setakin nei u hi Asian game te qualifying suina po khat te Abesa November samlaguk tuni le samni le thumni in Japan le Myanmar te na setakin kisui u a Japan in nga bem to zo u hi hikimona sung a Myanmar gam a zo swan te sungpan Swan lam mang Kihel te hi hongtung ding November samni le kha tuni le samni le thumni chang Myanmar le North Korea te ko gam a na setakin kisui ki tingu hi November samlaguk ni ma in India le Kuwat te na setakin kisui u a India in khat bem to zo u hi hikimona sunga India gam mi zo swan te el route te el chang te le Larchung nung a chi teng Kihel u hi November samni khat ni in India le Qatar kisui ki ding hi Euro 2024 qualifying match Euro 2024 ading in Euro gam sung teng qualifying match na setakin kisui lai u a November samlaguk tuni le samni le thumni in Spain le Cyprus te na setakin kisui u a Spain in thum khat to zo hi November samlaguk ni ma in Portugal le Liechtenstein gam te na setakin kisui u a Portugal in ni bem to zo u hi hun sung in si Ronaldo in goal khat khum hi Fan Nation Media te Taangkona a si Ronaldo pen tu chang Euro 2024 qualifying match a goal tam khum pen 10 goals in 8 match get a goal som khum zo hi to bana leitunga pasal tuk pen kimo khampe sung pan top international scorers 128 goals in 204 match for Portugal ji u hi November samna sagi ni in England le Malta te na satakin kimol u a England in ni bem to zo u hi Italy le North Macedonia te zong na satakin kisui u a Italy in ngani to zo bilbel u hi Euro 2024 qualify zo mok tam mo chi na pan Italy te ading in lamet na kong pi ki hong hi FIFA World Cup 2026 ading South America te qualifying abesa November samlaguk tunil samne thumni in Colombia Brazil te na satakin kisui u a Colombia in ni khato zo u hi Uruguay le Argentina te na satakin kisui u a Uruguay te ni bem to zo u hi Chile le Paraguay te na satakin kisui u a go bem to kidin u hi red card bell khatwak twakin nga u hi hongtung ding November samni le khat tu ni samni thumni in Brazil le Argentina te Brazil gam a na satakin kisui ding u a ennom ten TV football pan ki en thading hi Awundinga hi le US Central Time tak nai go khiding hi FIFA te vai hom na to kum som na sagi noilam U17 pasal tuk pen kidam na Indonesia Southeast Asian a abesa November ni som tu ni la som ni thum pan na satakin kisui u hi tournament a leitung gam tom gam som ni li Kihel in Tuka sung in group stage zota ding a hi man in mai ka pan round of 16 ki mo na te ZNTV pan ahunzui in kong tang ko to ding u hi Tang job tuang pi le lia jing pi te mo poi lungdam pi na Zogam Dadim District Hele Khomi US Kam Oklahoma State tu sa khopia teng chat mun be pa chin swan thang pa thang le nu ning san nun te tapani na tang ngin lam tuang job tuang pi le Zogam Dadim District Hele Khomi US Kam Kentucky State Bowling Green khopia teng so te be pa lang do da le nu ngoi khan man te tan neu pen lia hang nun jing pi te pasian gom na nu le pa te de sak na le amal te ga ki na to hong tung ding November samni le ni tu ne samni thumni chang to sa khopia om ZBCM of Thau sa diakin a Reverend Dr. Ngô Swan Thang makai na to siang thong ki te na nok chi le thupi takin nei te dingu a hi man in ZNTV panin lungdam pi na lian pi ipwa ki ibyak pasianin nu pathak ding tuang pi le jing pi te ading in akisam thupa nam chin hong pyak sakta hen tu tung kwan bang ganchi program a pu kam lam khup lai at hong sim king ning Myanmar gam politics pen nak pi takin khin khai ma ko imok chak sangin kogam politics le leitung politics ko hunwan zia en koma Zomi te kalswan hwa hi tu lai tak kogam din mun pen SAC ade ki om het loading hi Zomi ten politics imu zia niam lwa mo sang lwa theke zu zen hang in zogam bup tenga om kogam ga kap le palik khem pe ithat be zong I kogam ki uk na federal democracy in hongpai pi a hongnom tom pa han ding hi lo hi tu lai tak kogama khopilian pen le business city yanggong le khopilian te
pen ni dangdan in normal ma lel hi kogam democracy day a ikipe ma lai takin leitunga democracy gamlian pen a hi igam veng India ngon in legal in refugee in hong sangam lo mo ko hi tenga isun lang politics pen ngai sur hwai ma hi leitunga superpower atoy Russia le China in kogam SAC kumpi ni dang pek pana support tu ni chang call nailo u hi superpower atoy ve USA England le France de pai pi democracy dan to ki uk na chi te communist ade ten adama ma hi a kogam democracy inga ding pen muwa mong et ma abang hilai mo hi azenzen in kogam pen NUG PDF in azoding din muna omle China le Russia te in mok nu set het loading hi politics ngai sun komin zogama imipi isapi te law sak ke zo in politics kin khai ma ko hi lungdam tu ni Thuthak Taangkona hiza ong ne hining ZNTV thaung pia Zomi nu le pa u le na akwam pe tung a lungdam ma ing ke kamilya ong boi hi